Ja sam odlučila ovog hlapa napraviti na način na koji su radili hlapa u mom omiljenom kineskom restoranu u Londonu, koji se zove Mandarin Kitchen, još uvijek postoji. I to jako poznato jelo i jako cijenjeno jelo je čak moj guru za ribu u svojoj kuharici jednoj opjevao i dao recept. Tako da evo, ja pratim Rick Steina i nadam se da će mi ispast tako dobro kao u Mandarin Kitchenu. Ok, Siratanović. Nož koji koristim uglavnom za ove stvari. Znači, ticala ću isto odrezati. I sada da izvadim utrobu, ja ću njega razrezati ovako tu po pola. Malo jači. Mislim, ne morate baš imati takve hak mesere doma, ja to volim s tim. Evo i sad izvaditi van ovu utrobu koja može biti gorka. Taj hlap ću pržiti sa ljuskom. Prvo ću ga odrezati šta su ovo nogice, peraje. Se kasnije lakše meso izvadi. Sad ću posipati malo škroba ili gustina. Kad se bude komadići hlapa metnuli u vrelo ulje, zatvori meso i sačuva ga sočnim, a kasnije će isto dati malo gustoće umaku za nudlice. Evo sad mi je na 180 i sad ću ja to ispržiti, iako neću ih sve staviti odjednom, da ne snizim temperaturu ulja. I naravno treba se udaljiti. Mislim da je to to. Sad ću pomiješati sve što mi treba za umak. Ovdje ja imam riblji temeljac, iako može čak i pileći. Onda ćemo tu dodati žlicu tamnog soja sosa, oyster sos ili sos od kamenica. Evo ga. Sa uljem od sezama treba biti dosta oprezan jer je prilično intenzivno. I ovdje imam riženo vino. To je dosta slatko vino, može ga zamijeniti bilo kako. Tu ću dodati još malo šećera, malo soli i bijeli papar svježe mljeven. Evo, to će mi sad staviti malo sa strane dok ja ne pripremim ovo što ću popržiti prije jastoga, a to je džumbir naravno. Nešto što Rick Stein nije uvrstio u svoj recept, a ja mislim da će dodati ovom jelu baš super kick. Tako da ću dati malo čilija svježeg. Češnjak, njega ću samo zgnječiti. Ovim. Idu na dno rezanci. Ovo moram potkat, malo da sline cure mom šogoru koji ovo obožava.